ndagira ngo tuvuge amazina duhera ahantu turafise abakambwe bamaze imyaka 40 babanza bibuka igihe bari kubibera kwa mukecuru. Amena amena. Hariho abahunze intambara nyinshi, hariho abakuwe ko imigozi mwibohe, hariho abari baraboshwe abantu canke satani. Uyu munsi baragorora amaboko tubande kwibuka abantu mazu waramaze imyaka irenga 3 canke 2 ari ngumbu no musaka basimbagiza bucumi abanza vuge ngo mana ndagira ngo tubanze ducaho hantu mazu waramaze imyaka 30 ni avuga ngo ndacari mu misindaro mubiranye mugabo uyu musaka bavuga ngo ndafise papa muse uwo muntu nawe ndamutumye amira nakubira ngo cyane nituze gutamba dutaye turapanga nakazi kigakeya kugira ngo tuze turacamo tugenda nituze gukora ikintu tutazi cyangwa tutateguye wibuke cyage na muze Yesu ashimwe amen. Ndibuke gihana rimunga wazinyikije n'inyarucari zibise imiheto n'amacumu ziforeye kugira ngo zinyice Yesu akavuga ngo mpore uyo ndamuzi narangira gupfa mumpera amashina. Ibigenda bikwegenda hasi n'ibiguruka mu kirere bigashira hirya kabiri izuba n'ukwezi inyenyeri tazibagiye cyose bigashariza ijuru natwe abantu nguganziriza guhaga kuganzirira mu mazi nibigendera hasi umuntu w'inyama n'amaraso gusa. Yesu ni yari gazi ico gihe nari mu ishyamba rya Edeni nirira nyuma maze umugwaniza araza ndesha amasezerano uwo twari twarasezeranye bituma nkunda nyamikurusha tuwo munsi nari ndamutse sinahora mpindurira dose. Iyi misi yari habahinduriwe dose Mana ndaguhesha icyubahiro kira icyubahiro icyo wirondeye Mana uragikwiye akira icyubahiro Mana uragikwiye icyo wirondeye akira icyubahiro Mana uragikwiye icyo wirondeye iyo Mana uragikwiye icyo wirondeye akira icyubahiro Mana uragikwiye icyo wirondeye yavuye kugwanira umuntu ntiyigaragabanya aramugwanira bigakomera amaze akamukura impuzu zibishaka akamwambika inyambara abami uwakindagiza agashiramo ikaruvati kagorose akavuga hamana haleluya ikuzimu bakagira ubwoba kubera yuko abakuye ku migozi yabahoye bari barabashwe ubu nibura
aburahamu yarafise ibyaha yari yihakanye umugore maze ngo abwira inshoreke yiwe ngo mbere umugore cyarazira ariko imana imwoza ubwo buhanga bwose baratambuka mu ijuru yaseguye Lazaro amubwira ngo more mwana we era amashimana ngo duce ku mayange amasonga shetani yarayasongoye Yesu arayapfusha amaraso igondo n'amahirwe bakaza kutongera nasaba sinasabiriza nasaba wambaye kuko ari umugorobatsi ubona hadasenga kwisi yabona abantu cyangwa Yesu Kristo nakatira hari turirimba mbere cyubahiro